Bau. Kan mau sering nang gelu bapak anaknya. Baca kalau bae. Kalau ngomong. Amdak. Iya. Mau seminggu dia habisan. Sekarang mau ditasak kenenda. Jangan ribut. Dikira nggak bapak anak dai. Bapak anak dikira gonggo. Endong setengah habis. Ya, bapak anak. Bapak anak dia abang suka sapuen. Kali tasak nen. Tengok ko kami. Apa itang na karino? Makanya pedang ngajo na lah. Enggak, kau setengah habis. Kau peh kulur-kulur bahasa lena. Kau kok mu lepas mang. Kau pimpin lepas mang. Minta kalian kau sekali naik. Iya. Kaya ni pa na si kuwang nawang mo na. Yung mura alam mo kasabak leya. Ako ba diluwang chay wakas mo? Buweran lang ko si kuwang nen. Asal ako, naudi bilang pati meron ako si kuwang nen. Kaya na si kuwang mo na. Mura alam sabak le sabak. Ada tetangga-tangga punya mengemas, menggelang emas. Aku kaya pora, ulang seserambayan sampai kurang pora. Naisip pa na si Salahin. Kantuwa mo na kata si Salahin. Sa toko, nakukupiro ko dyan ang mumuni ng 40 juta. Tumatang niya. Mahutang ko pa ka sila ko ade. Sa toko, mahutang. Bugay na nanakatang ko talo ade. Tungkol nga ako mahutang na. Buhay kalakbunganin. Oh, ang tua si salah ka sa tama. Kasi terima ko mang sanggup ko sempat ko mag-credit. Bagungan ko, kira senyumin ko, mga ako tanga, mga ako. Yeah. Gusto ko mabiro mga ako. Bugay mo na sila akong gawa ko, nen? Salah ko na kami nen. Taon na po na 2020-an, bakit baka dolo sa ako pukoyek. Menesel ko na ni menesel sa tungko. Karena yung tugin na, tang kumantang na, si ito. Sebelum aku masuk ke TKP, kahit lang rin. Nagkuang mula orang kuwain pantun. Lagi kuwain na pantun sana sebelum aku masuk TKP. Laus mi Juma. Diu na nakandas. Hendak ke pesa lalu, baka dodos. Ikan tenggiri, ikan nila, pasti sudah sapona. Yo, hindi pega ko pa kasi, wakan pega takasi, wah. Yo, bagaimana bu cek? Yo. Tawa dulu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Kedengaran apa nih? Enggak mau itu luakan gua aku mau aku deh. Kan usah terus. Kari pura we ada anak kumbo pepeyong sapo. Mangan pura we. Guna-guna di hutang. Kan mulai orang kena kare, atas nak guna kare nan. Minta maaf gua boleh pak. Ada betul TV ku mau kena tarik we. Masa teh boleh pak. Berarti pikir tarik. Wah. Nah, aku tuh syutingnya. Mati wali aku deh do. Wali boleh bapak. Tiga pekonen pak. Tiga pekonen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku ada dari berasa pupari olom. Gak ada yang utang kredit. Tapi nampak nak buat naik kecil, resident. Aja mau kami kena daerah. Di sini. Itu baru kita di sini. Cakuni wainen. Haus mang kita tolong sini nate. Punya dia, kita usahakan bagi ya. Bulat ko bara kinande. Bumure nganjong lowak. Kau nak mendegelak nih, aku rek mau memukat tay boy. Anak buaya nu sekinan no. Aja lagi kena daerah. Kita siap lero. Oke
Kayak mau tahu gabi terus. Itu utang ya, itu silur saya. Waalaikumsalam. Masuk. Oke. Kenapa emang boleh Nina? Dah mo tiluwakin. Mukha ko na bubugohan no. Wah ini kita kakabak kundo di lepo. Kuno ka mga kuno. Ya, kukunin mo si Nina, sakit Pasama nga datolong sa Nina natin. Kutangan gukos na igalak yan. Kasatingan niya. Tama ne. Gua miskin sakit din. Ay, dah. Ay nalogi at sintok. Makasih si Ninara, terima kasih. Alhamdulillah banget. Terima kasih dah. Lagi boleh lu, balik ke kami lu. Terima kasih si Ninara. Aku juga kia. Cepet kau sembuh rasa Nina. Makasih dah. Ay, Pak, pinapangalan. Di kinaimangan. Ani kami pangani mo ko kali gani kay. Ani kami terus. Kung asim, hindi pa mantap ko niliti ko na. At kumakot sa amin. Ya, mau ni mo sa to ako mati sa kayo na luma mo. Wah, nakapit. Oke, terima kasih kami dari grup Buta Semboling. Ulang lupa begini Senin aku tonton film kami Gelakna Buta Semboling. Habis gua stok, mau habis stok. Assalamualaikum wabarakatuh. Tepuk tangan untuk grup Buta Semboling. Sangat menghina.